답변 좀. ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯪꯅꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ. ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯅꯪ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ. Question number 5 पोट हमारे question number 6 है वाला की को question number 6. Question number 6 ना इसे cos 3x plus cos x minus cos 2x सिगी equals to 0. यार को सिगी के दौर बा सिगी general solution पुथुआ है बा. अतः हम देखो मादी general solution का दंग पुथुआ है बने सिगी दे. अदो इदारी नंग सी आहान बेनी जहाना पाना बोना रो. आहान बेनी जे. सिने जे. यार को अदो दी formula निजंग तारे ना सिदी cos a plus cos b की formula ने cos a plus cos b दी क्या ताया है ये बा cos a plus cos b दी twice cos ना तो plus ले हमने ना cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 minus cos 2x. यार को अदो इतारी सिदी क्या तार गया कांदा twice cos सी 3x plus x the 4x the 2 ni entar d 2x the cos सी x तार minus cos 2x equals to 0 implies के दरबा cos 2x का मतलब तार ना cos 2x अनि मक्ति आवरे को अदो cos 2x cos 2x का मतलब तार दी twice cos x minus 1 equals to 0. सी मसिंग अनि पुरी नबने से cos 2x है बंगांग जगह twice cos x minus 1 है बचगा मसिंग अनि पुरी नबदी 0 ताई है बे थदी आहान में मसिंग cos 2x 0 ताई है बा or 2 cos x minus 1 0 ताई है बा है बने तो सी क्या तार बा से आहान बजी यंग जा रहा cos 2x 0 ताबा है तारदी cos 2x equals to cos का दाई 0 ता गया है तारदी cos n pi twice n plus 1 twice n plus 1 pi by 2 0 ता है अपने अदो नंग से आपसला किसको है देखो और से दी नंग सी सादुक तारदी क्या ताई सा सी सादुक तारदी twice cos x minus 1 है बनी equals to 0 अदो दिसे cos x की वैल्यू क्या तारे equals to 1 by 2 का समान है तो सी जो ना सादुक तारदी cos x equals to cos की वैल्यू द कदाई द 1 by 2 ता गया है cos 60 द 1 by 2 ता है ना अदो इधर cos pi by 3 अदो इधर दिसे अखोई यहाँ अखोई ngरang की formula तो पालो असी जब मी याम लांग ना दजारो
keno Larissa kai chakraba dagi adagi keno di Boinau yaude Larissa yaude adagi Rohit adagi Chetan yaure ngasi class am yauna ngarang ju yauna da program to ngarang di yauna male ngasi kai sena ga janam to lakchu jibo adu disidi kya tare akhoi formula sinaraga cos ki di kya ba sigi han be angle di thambani adu cos ta di iban nga to oine habdo twice n pi ora yare ko aduga cos ta di plus minus animal isla kya habdo plus minus aduga y thamne habdo y di twice n plus 1 pi by 2 yare ko samane siju samane ke doroba x equals to twice n pi aduga gadoroba plus minus haraga pi by 2 pi by 3 lani yare ko pi by 3 adu nang ani je punjabri yengane punjabra thigane ba punjabra nani je punba yadre ba yare ko ani je punba yadre kari gino haiba matamda sorry x ke wala me x equals to si 2 jina som divide out thogarga 2 jina som divide out thogra di kya dar ba se n pi tar so som 2 lei ko 2x lei bane adu da x mamang lei ba 2 jin divide out with di n pi lai ra plus minus twice n plus 1 the pi by 4 so lai ko or x value ji kya dar ba twice n pi plus minus pi by 3 na ani je punba ya roi ba kari gi no haiba matam da lui khena re ba ahan bai je n pi ni som da na twice n pi ni aduna punba ya roi ado asibu ke punba khaga ya de ado som da tu sirna pi by 4 le je pi by 3 le je punba ya roi dam ne aduna answer ja solution ne ba general solution ja sine ya re ko ado general solution hot pa je hairani na khali sulu bu na te samtang ga hot ki zero ka mai tu ji ga no am tang hai ro ke karam bu hot si ga ai solution ngam ne ngasi je kano previous year question mem hot se dawn no em ta ro question number 6 ni hol ja karam hol ga am tang ga hol ju hot ke je no hai ro do ai solution ngam I hot se I hol ji ko ju dia ya mayam lo a dhana re ko I hol je du I na je question I na je sec square 2x equals to 1 minus 10 2x ab yare ko question number 8 sec square 2x equals to 1 minus 10 2x ab ai ko wala ji ko adoi tari nang si nang tau tu je kem te na te si lu na te nang tau tu je kano masing ani gi form da thamna hona ga dum ne masing ani ge product win thamna hona ga dum ne adoi tari right de dum 0 da han pa me aduna nang si tau tu je first step ta sec square 2x dum thambiro si loi poro minus 1 plus 10 2x Larissa gyan tari bo equals to 0 adoi tari nang sida sec square has din nang nang ngang de tamago formula 1 plus 10 square x equals to sec square x na ai ba asi formula je palaga 1 plus 10 square 2x lai re ko aduga sida
minus 1 plus 10 2x. Ado minus 1 plus 1 ka thana gare. Ado lemo rije 10 square 2x ka 10x lemo bune ado nang kam lawrani. 10 2x ama kam lawra. Ado itar shel le hodi je 10 2x ama le horani. Ado plus 1 le horani. Ka yuna nang kam law thoram ne. Ya ko equals to 0. Si masing ani gi puri na be fall ne. Na adom suguma question je general solution putu hai bje nang kai da dum palo hol ka na ka da masing ani gi left na masing ani gi product oina thamna hona ga dum ne puri na be form da right na 0 thamna hona ga dum ne adu ita di si di 10 2x a y dur gyan tari bo binaries ka y dur ga anu bo yaw pano ni gyan tari bo 10 2x equals to 0 hai ba ma or 10 2x plus 1 equals to 0 hai ba ma adu ita di 10 ni karam angle the 0 da ge sine 10 ni karam angle the 0 da ge sine ba right say adum 0 tham go or 10 2x equals to minus 1 yare ko asre di 10 2x equals to 10 ni karam angle 0 da ge sine nang khang adum na 10 0 the 0 tai ba yar ba 10 0 the 0 tai aduna 10 haro do se 0 haro 0 ti yare ko adugo or se di yung sida yung kana lay ngarang di lay marim big idea sina gimni ko ngasi di kana na han yeng ji idea je 10 the minus 1 ta ba har ko ne ba adu ai khang de ba adu minus em thambi go ba 10 the 1 ta je khange 10 kya tai ba 10 the 1 ta 10 kya tai ba 10 90 are ko 10 91 tai ko 10 se 90 pi by 2 di thamme as 10 90 10 45 ne ko I am sorry 10 45 nearest na sumgra 10 45 the 1 by 2 tai 1 tai ba ado akhoi di minus se sida mamang da minus lehen ba je pam de ba 10 2x equals to minus 10 pi by 4 lehen ba pam de ba akhoi si mamang ni minus ka mai to lo thokani ngarang di lai me ya ja sina gim ning asi kana ga ja sina ji ga hairo ka asi minus ka mai to mang ya sulai je minus ai mangan ba pam ya minus 10 pi by 4 lai ba ne ai minus mangan pam ya koi dong ni na sikari ga samane 10 pi minus x से क्या था गे minus 10x था ड्रो 10 pi minus x से minus 10x था बने यार को 10 pi minus x से क्या था इबा minus 10x था बने यार को अदु इतारडी सी जे क्या था रे minus 10 pi by 4 है जे कना वर मगे का अंदा 10 pi minus pi by 4 hai bane 10 pi minus pi by 4 is the minus 10 pi by 4 dar ni adu nang sira mamang da minus to mangan bangam me hai bo ani da lai mere bina hari je them tinate or hai ro ira 10 twice x hai na equals to si mamang da minus leb je kamai to mangan ba ya ga kan da kudam moi na kan da si mamang da minus leb ma je manung da sangi matam da pi minus hai ra tholak ne pi minus pi po si ning jango irai lai na khang na ba 10 na traga sin na traga cos 10 ga cos ka hai tare mamang da minus lem tar ba nang minus le ningdra ba minus manung da sangan ning ya minus manung changkan da kai tholak ne ba pi tholak ne pi minus pi by 4 na tholak ne yare ko adu itar dia sidi yang ji songgi di siju 10 2x equals to 10 0 di yare ko adu itar di khoi yang ji sidi formula pa lo twice x equals to kya dar ba sa 10 gi di sin ga mane ha ba do n pi ne lama leirani adugo 10 da di always positive oi da ba do plus 0 yare ko adu or so twice x equals to 10 da di n pi leirani
ꯑꯗꯨꯒ always ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯇꯦꯟꯗꯗꯤ always ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ y ꯗꯣ ꯊꯝꯃꯣ ꯄꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯄꯥꯏ ꯕꯥꯏ 4 ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯤꯗꯤ x equals to ꯁꯤ 0 ꯁꯤ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ x equals to 2ꯅ ꯌꯦꯟꯀꯥꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ n into pi by 2 ꯇꯥꯔꯦ 2ꯅ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ 2ꯅ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ or ax equals to ꯌꯦꯟꯊꯣꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ n ꯄꯥꯏꯒ ꯄꯥꯏꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯀꯃꯟ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ n plus 1 ꯄꯥꯏ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ n plus 1 ꯄꯥꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ n plus 1 ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ minus pi by 4 ꯅꯦꯕ ꯇꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯈꯨꯊꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯊꯝꯃꯤ ꯈꯨꯊꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ 이라이 라이브 고탐 없는 탐지 파이 마이너스 파이 바이 4제 탐마지요 아두나 파지 말래 저 n 파이 좀 탐마지고 마사기에 누가 파이 마이너스 파이 바이 4이 밸류인 부터죠 파이 마이너스 파이 바이 4디 3 파이 바이 4 다르마니 3 파이 바이 4 야래고 아주 실마망도 2 레이르미 the x equals to n into pi by 2 or x equals to kedarba si 2 ne laktar di kedarba 2 ne laktar di n into pi by 2 haibam tare ado plus sira 2 na mu laktar di 3 pi by 8 haibam tar yare ko sumaina tarani yare ko aduna general solution combine do yadre formula ani di phangeba अदो कंबाइन तौ यागद्र खनबनेबा कंबाइन तौ याद्रे कंबाइन तौ याद्रे ने सुमाइ थमनेबा अदो कंबाइन तौ या तारदी कंबाइन तौ थंगनी को अदो सिदी कंबाइन तौ याद्रे कई गिनो कांदा अहान बे अंगांग अनि जिबुदी मानै अदुबो लास्ट ता सिरा अमा यावरेइबा 3 पाई बाय 8 हाइबम यावरेइबा असि यावबनी नंग कंबाइन तौ ngमरवेबा सिमदि मानैबा n into पाई बाय 2 गदि मानैबा अदुबो 3 पाई बाय 8 यावपनी ना यारे को सिदी के सुलुबो क्वेश्चन नते के सुलुबो एक्सरसाइज नते अदो हाउरजे अखोइ ngasi असेंग बायदि अखोइ ngasi की पांदम जे एनडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैम फनम होत पनी को अदो होलजी मिने ट्राई पांद से तंगाइदे ज्ञान ता होब्रो लोइनबा सी कैनवास से क्लियर तो याद रही कहीं ना होंगे ने सॉफ्टवेयर जे हम तब पे क्लियर कैनवास सी मतलब तो न फाने टेन के बाउज की तो 10 पाई माइनस थीटा थीटा 10 पाई माइनस थीटा क्या है नो थीटा बिदो ताई करी है बनो प्रिंस 10 क्या ताई बनो आंसर दरो आंसर डी सी की एक्सरसाइज दी को हाउस की एक्सरसाइज 3.4 जी को आंसर खेनरक पे को एग्जाम को होत पा लाइक का आंसर ली खेनरक पे को मादी आंसर से अकंगनब लेने है लेते 10 पाई माइनस थीटा दो नेगेटिव ओय 10 पाई माइनस थीटा 10 पाई माइनस थीटा 10 प्लस थीटा 10 पाई प्लस थीटा ताई है रब नंग ममांग नेगेटिव थोले है रब ओ नेगेटिव बोय है रो
negative boye aduna ne 10 pi minus theta je negative boye 10 pi minus theta negative boye aduna ne mamang da minus 10 theta na lai do mamang da minus 10 theta na lai do chume 10 pi minus theta je negative boye aduna ni mamang da minus 10 theta na lai do aduga ne khoina minus to mangan ngam do yan da prince 10 pi minus theta ja negative tai ba aduna ne ba minus 10 theta na lai do mamang da minus lai do yan da ba ana ko ado sigi exercise di ojam answer man da bai ko ga unai kan da kano adu answer ba na drain na answer lan na te ko answer sum ni ko nak chum na do ko pi lo au ji end question pai bo ji ready le ko noi da jo holan du ni ado ahan be je kana do holan ji yeng ji ai no hot ka da noi no hot ka da haji noi do hol ni sim da ai mi am khang ka lang ko noi like phak to ko no ko like to mu yeng le ma ne ai noi am de sat la hang du ni ko noi larik pa bra da bra yeng to ni ai ta khib je gyan ta na ta bra ta da bra yeng to ni ko ai ja to ang 18 da hang bo question ni ya lai ba question ni ko noi answer yeng ba ke no like ti yeng ba ya de ko na traga ai na pi ke notes ta yeng ba ya de ko noi khang da bra yeng to ni ko ai ja ai noi me am marak te ama sat tu ni Prince na ngaro Prince karam answer hoini yam thu na ro si di formula ni 2 10 theta by 1 plus 10 square theta je kana gi value no kana ta ge abni makha ji karam gi formula na hi kan lanchen mana ro lanchen ba ga Prince ka lanchen ba karam option chun ni Prince nang jo haro karam option chun na ba ni yeng ge han ba no atai hang dam ngai yeng ba ya de ko C lanchen ba C hare lanchen na C hare Prince na B hare ko Prince B na to Prince nang na hai ja hoji yeng ji bot tau ji lanchen na C hare ai lanchen ba Prince na B hare ko 10 to okay yeng ase Prince na sumdura lanchen na sumdura kaino aro Rosni na ngaro aduga Rosni ga kaino ga haro Wahidur ga haro Rosni nanga Wahidur ga karam boy ne answer yeng ba ya de ko like te yeng ba ya de hai jaina Wahidur B ne ba si Wahidur Rosni di kain Rosni a ngang yeng to zaro na ga yaw gi dai na singa gi ba kaino hai ro Susma hai ro Susma Rosni nang le de hai ro ko na si yaw ngani man ni ta pe ga no ngani Larissa ro Larissa boinaw la bo ngasi bo boinaw na sai dei kamin prakte kamai tu ja no ena vi loi khana gare kamai dei no sumana si chumaga antai yeng ni na tai loi pinaro ne vi loi hoi ja ro atai aina hangdam ngoi loi pinaro kaino hoi adagi Nirasoi Nires adagi Highland Nires si pire Nires Highland si Nires si
Abinash Mate loi B pire C je moi ahum khatang ne achumba potati mi yam chate habado hi island hi island adagi Abinash Abinash na hujida on thorok pa yaroi ere ko achumba potati mi yam chate habado yo Abinash ne lanchen bane hi island ne lanchen baga hi island ge masim naw ne lanchen baga hi island ge masim naw ne yo noi hum namit sing de namit mun yeng de formula tu ning chango 10 to x की formula से करी ना है twice 10x by 1 minus 10 square x ना है नहीं 10 to x की formula दी अदुगा sin 2x की formula से आइना अनी खतंग ले है बदो twice sin x cos x है बा अमने करी twice 10x by 1 plus 10 square x है बा अरेगो अदुना सी केयरफुल होगे दोबा मखादा माइनस यावरादी 10 नि 10 ददी दो माइनस याव तुरमनि साइन ददी प्लस अदुम याव खतमनि अदुना बी सुमे लनसिन बे ज्ञान तारबो लनसिन बे ज्ञान तारबो हियालेन गे लनसिन बगा नबाइन चम नसिना ओइदे चमा न गाइ रैने मथंग क्वेश्चन में यंगजिको मथंग जिदि आई होचरा नो होचरा यंगसे यंगसे नोय हलो यंगसे ग्रुप द थागलो अदुगा ai like endi thadu thadrengai like lai bangai di kaino like ta ga yenga torkani ko adu tokpa yade noi holo andu yengas
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ exercise 3.4 ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ trigonometric equation ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ exercise 3.4 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ solution ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯉꯣꯟꯗ trigonometric equation ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ cosec x plus cot x equals to root 3 ꯑꯗꯨꯒ trigonometric solution ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯏꯒꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯂꯒꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯄꯩꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯣ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯣꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯡ ꯀꯨꯏꯈ꯭ꯔꯦꯗ
Cái non thông quỷ nè Greta. Khang đờ boy hol oro. Se yare hay trama lại hol lagi. Ay hol lagi yang na ay hol lagi. Sometimes I know it. You have to go outside ya but sometimes you have to ID nang na ozana piri ba method mayam du dagi wang da nang chat padar ga lei ba yare ko imaginary number complex number gi wari dar bra complex number ji kamai ba thoki noi da hus bok tam is real number nga ta ne ba real number nga ta ne ba noi da hus bok tam is yare ko real number nga ta ni noi da hus bok tam is real number nga ta ni real number mayam marak se da ko real number mayam da mayam real number khatang real number is quite a number system ni le mine ado complex number putoki nu pa jin kamai tor putoki sumaina any masing sin manung da ma hapo boko any masing 2 oigera 5 oigera -2 oigera -3 oigera any masing the square ka oba adum positive tarakane si yaning bro any masing the square ga negative ta masing layer moida real number da laitabani ko any masing the square ka negative oigera positive oigera adum positive tarakani se nang 2 wire 2 square de 4 plus taktra 2 not nang negative number ma po -2 plus 4 tarakro I think square की रोल से कहीं ना square की रोल से कहीं ना का negative number के जो positive बोलेंगे हम आप positive जो तुम positive ले चले ना अब सी नेम ले हमें से अब तो कोई तो ले हमें बस rule से कहीं ना का अंदर any number the square का दार positive नहीं इसने negative दार सोंगा मोई इसने negative दार सोंगा मोई अब तो complex number पुथोकरी नुपा mathematician अफाव जी कमाई तो पुथोकिया ओजाना दूने भाई जी आई नंग सी boundary आई square buka dar ba positive adum tani negative tanga mo have ne ado sata kharam di haita sata kharam di khara mayam ga mana da bai je mayam ga mana da thabuk do sulure mana masing amada square ka negative ta ina mana ya da poni ko angka da ya de ba masing amada square ka ga positive ta negative ta bai jo oi tho roi dam ne ado mana square ka sala ga negative point ta sala le ba yare ko negative die je ya da bo se ya ina ha ga mana hole ba adu ni mana akoina real number na lai ba masing khwai chaw ba number system ne real number da number ngai je real number da yaw da ba lai 3 na lai ramaga hojiki nu pa jan ga dor ba complex number je puthokri je complex number je na chaw lai ram masing mayam lai lai me complex number c na backbone sra pe je yar ko adu ni nang khanga da mamna sometimes you have to go beyond the syllabus, beyond the boundary. Nang boundary wang wala sometimes nang chatpa darkar lai ba. Nang na kari kumba extraordinary way ba. Mayam ga manada ba. Ano ba po ang putoki ay tadi you have to go beyond the boundary. You have to cross the boundary. Boundary lan ozana yade abdo adugi kanoram da khal de chatare na. Adu kumba mo yung tare. Okay, setan ngatang ni thagalai je setan jeng je. Setan ay je. Oops. Cosec x plus cot x equals to root 3 like that. Huh? Setan ka minus minus line no. Minus la kan 1 by root 3 tagri ji kamay no. Yade setan yade.
चतन याद लाले अदु नंग ट्राई तौर जी फारे अदु नंग ये प्रोसेस लाले आई होला गयो लाइमरे मिने सुम माले को लाइमरे मिने 60 ताब्रा हाइदो सुम माले येंगसे नंग फर्स्ट ऑफ ऑल कनो तौसलो से यो ऑप्शन गाइदी सिटी एग्जाम ने सिटी इन दी एग्जाम ने नंग आंसर असुम बदने खंदुइजे यारबा अदु नंग ट्रिक खरे सिना तारे खर थुना बे एग्जाम ने क्वेश्चन दु थुना होता बे नंग खर थुना होना तारे कई सिना खनि नंग ऑप्शन गे जाने क्वेश्चन गदंग येंबा यादे को ऑप्शन जो मोनी येंगा दम ऑप्शन की पैटर्न जो ऑप्शन कमाई थमा याबजे वहां बदा 5 पाई बाय 3 अनि सुबदा पाई बाय 3 अहुम सुबदा पाई ओनली हैबनी अदुगा मरी सुब ऑप्शन जिना मोय मनसागी अहाम दा अहुम दा पीरि बंगाई दो लोय पुल्ला थमजलरपने तो पाई ने पाई बाय 3 ने 5 बाय 3 ने अदु इतार नंग पाई yang pa yai पाई yang pa mathau tai पाई बाय 3 yang pa mathau tai 5 पाई बाय 3 mathau yang pa mathau tai अदो हाइदि नंग ना समाइनो होट के खनतार बा खोइना एक्सरसाइज 3.4 दो होट की बदु माइना अरे को होट के ना खनतार बा सेंग का जे नंग तांगा मोय को cosec x plus cot x equals to root 3 ai tar nang si cosec se ko ton thok ba song maroi dam ne duna ai nang han dau gib do right na 0 na sai dau gib do left na masing ani gi product oina thambi wai do adu form da tahan ba song maroi dam ni ko yam lu bani yare ko si question jim jil loi ado lu ba question oi tar jo si di exam gi question ne option piram am ne aduna option ye je nang check to ji option ahum khadang ne nang check to du je option ahum khadang यारे को अहुम जो चेक तौर जो दरकार अनि खतंग चेक तौर लोरे पाई चेक तौर पाई बाय 3 चेक तौर 5 बाय 3 चेक तौर अदुगा तलौना आंसर पीबे याय नंग चेक तौर नियो अहान बदा से अहान बदा खोय कनो जे 5 बाय 3 जे त चेक तौर सिने 5 बाय 3 याय जकना नो नंग 5 बाय 3 याय जकना नो 5 बाय 3 याय नंग येंग तार दिको नंग थम तार दि 6 पाई माइनस पाई न थम यारे बाय 3 यारे को अदुई तारे 5 बाय 3 जे क्या ताबा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 तारे यारे को अदुई तारे sin 5 पाई बाय 3 हाइ तारे कना ग सब माने cos sin के हाइ दबा sin 2 पाई माइनस पाई बाय 3 ग सब माने अदि 2 पाई आउट तारे तो मसामक ताय आबदो sin पाई बाय 3 ग सब माने sin पाई बाय 3 दि क्या तारबा sin पाई बाय 3 दि sin 60 एम तो sin 60 दि √3 बाय 2 नत्रो अदुन sin 60 की वैल्यू √3 बाय 2 दाग्रामनी अदो इतारदी sin 60 की वैल्यू √3 बाय 2 दाग्रामनी को 10 60 मु येंगजे 10 पाई बाय 3 की वैल्यू मु येंगजे 10 पाई बाय 3 की वैल्यू दि क्या तानी न सागे तो माइ सब माना ना 10 हारा पाई 5 पाई बाय 3 दि क्या तारबा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यारे को अदो सी जो सब माना ना 10 पाई बाय 3 का सब माना रे 10 पाई बाय 3 की वैल्यू दि क्या तागे 1060 की वैल्यू क्या था आगे 1060 की वैल्यू दी √3 दा ड्रॉ √3 ताई को √3 यार है को अदु इदार दी श्राप चलो सुमरी यंगजी अहम ऑप्शन यंगिन को ऑप्शन नंबर ए यंगिन को ऑप्शन नंबर ए नाइजा cosec x की मुहूर्त के आपसला बा नंगना 5 पाई बाय 3 आपसले अदु cos पाई बाय 3 नंग फंग्र cosec to sin पाई बाय 3 फंग्रम ने sin pi by 3 di sorry sin 5 pi by 3 phangram ne sin pi by 5 pi by 3 kya dagar ba √3 by 2 adu itali cosec ti sin ye reciprocal ni cosec 5 pi by 3 di cosec 5 pi by 3 di kya dara ni 2 by √3 dara ne gyan da bro onthong na ne ba adi ka yino kan sin 5 pi by 3 je √3 by 2 ta gim ne adu itali akhoi sira kano han option ni check tori je 5 by 3 ni adu itali cosec 5 by 3 di sin 5 by 3 gi reciprocal ne ba 2 by √3 da ya plus cot ke mu yenga ne ba cot 5 pi by 3 da cot 5 by 3 ne ba adu cot di 10 gi reciprocal ne 10 gi hus de pu thokre tu 10 gi kya da ba 1 by √3 10 gi √3 अदु इतारी कोड की दी 1 by √3 तारा ने यार को √3 अदु इतारी सिद्धि क्या तारबा मखादा सिनी तिजना तार दी √3 अदुगा 2 + 1 तारे इक्वल्स टू √3 यार को अदु इतारी सि क्या तारबा सा मथक जे 3 by √3
equal to root 3 cross multiplication tawro kya tar ba sa adu ita 3 into asomda root 3 into root 3 adu 3 adu tare asum bam tare nang na traga nang left side amsung right side tare ko na traga nang asomgi left side se kadang hol la ju ai left side to kadang hol adu ga root 3 ta right side left side to hol ga root 3 ta la tu na tro left side to hol ga na di 3 by root 3 ta ra ne ba adu nang rationalize tawro se rationalize tawro se root 3 da bini ko root 3 na multiply tawra ni adu si di 3 root 3 by makha root 3 into root 3 di 3 tare sigal thana root 3 ta dro summa basima aina to je sumbro 1060 je root 3 ta bron ta hina ro ai lan ba male ko 1060 je root 3 ta bron ta hina ro $10.60 tai ko tai adu itardi option number A sumam A sumam ne gandar bosiba gandare ko option number A summe adu mai check to gone abna ai di cd option ngai pithom amne option pithom ni nang option check to thokuna phadro yare ko adu sa mana nang asi chumme na A summe na nang lotion ba yadri mal kaino negative marking phangnai je sira ayam ni ko india da noi heta asi ahan ba check to kan A summe na nang heta A je kholaga tok thoe ba si lali ko na adu to bo yade ko ka yunai kan da option number D jen ti ngo ba option number D nai ja 5 pi by 3 ju oigani pi by 3 ju oigani pi ju oigani ahum ma oigani habane adu nang na di ahan ba check to kan da ahan de sumen ahan ma tang hot kre khalaje adu loina mak sum layam tar di D ju in sum du ne ngandar bai nai ja adu nang ahum mak check to ba darkar lay ahan ba sumen to thok ba yade mathang mu check to ko ne mathang la lam tar di nang confirm ta yare o 5 pi by 3 je khatang ne sum du je na yar ba adu pi je check to sine option number C je check to se ai 5 by 3 to ko pi mu check to se option number C check to se ko option number C je pi only abni adu pi hapo the left side chokola je cosec pi plus cot pi yare ko si gi value je root 3 da bri yeng du ni adu itar di sin pi bu thoje sin pi gi value kya da ge sin pi gi value 0 tai hai gi ni koi be maza sin pi gi value de aina sin the n pi gi value 0 tai hai gi blo n je 1 2 3 when n je 1 way kan sin pi value 0 adagi cot pi gi value de kya ta re cot pi gi de 10 pi gi value han be tho 10 pi gi value de 0 ne 10 pi gi value 0 ni ko kai gi noi 10 pi gi value 0 ta hali je kamai khangi no 10 pi hai ta di sin pi by cos pi ne sin pi je mi 0 tai hai gram ne adu ita di 0 de any number di enta di 0 ta ne habna tro 0 by any number cot pi di any number hoi jara mani ai darkar leite mathak ta 0 legar na 0 legar de sin pi 0 ta re 10 pi 0 ta re adu ita nang kya ta ra ba sa cosec pi de kya ta ni ai di sin pi 0 ta gra mina cosec ti sin reciprocal na to aduna 1 by 0 plus cot pi ju 10 pi 0 ta gra ni cot pi di 1 by 0 ta ra ni se jo 1 by 0 di kai na ge not defined angka da leite not defined angka da leite ko adu angka da makha da 0 na yen ba je khoi hoju baw da angka da kanam da thizin ngam dri abdo puthong ngam dri abdo ado akoi for the sake of simplicity akoi infinity haina di tham nai infinity 1 by 0 is infinity 1 by 0 is infinity ado infinity ta re adu itar di akoi di root 3 ta lo ai bani ma di infinity ta re mana dre aduna la le ko pai ta hala pa ya de ko adu dai nang na sigi option mayam je nang na confirm tai je conclusion je nang kana lo ya ge ka da option D nai je ahumak chung gane ha bane ba option A nai je na amak thang chung gani B nai je na pi by 3 ka thang chung gani C nai je na pi ka thang chung gani ha bane adu nang B check to da ju ya re ba yar ba ka dor ba A ka thang dum chung bane ba yar ko si yaning ba yaning da ban ta ro yaning ko sa yaning ya
option ama kadang chumdani ko NDA gidi adune adu se si mathang question am hose 2012 lang bani what is the gyan loi da bro sibo atai di yaar question number kaino jo hochi ko si question ani jida aina ma holani amana noi holani ko adu ai gar mo hologe question number arui be question red ki question jidi akhoi na sai holi duga manai aduna sina noi no holo black jai holage si je hyper mana da male ko si answer ni ado si ki value put hoya ne sidi what is the value of sine 420 cos 390 cos minus 300 sine minus 330 है बने बा सिगी value जे 0 तागरा option number 1 दा option number b दा 1 by 2 तागरा option number c दा 1 तागरा option number d दा 2 तागरा है बने अदु इदारी फोटो खंगने सिदी अनन फोटो जे सिगी आंसर नि को sine 420 cos 390 plus cos 300 sine minus I minus kan thoma mal si minus awi ko I minus kan thoma minus 330 silai bane adu itardi I sumai thamgi ko sine 420 dum thamgi cos 390 dum thamgi ya ado sira cos da manung da minus awji absorb to we have do ado first of all sigi cos ki manung da minus awriba cos minus 300 I have cos 300 tham yare ko cos ki manung da di cos ki di minus se absorb to we subsan gi have do ado sine gi di sine minus 330 have ni minus awji absorb to ri mapan da tholakani sine 330 yare ga mapan tholani mapan da sigi masa gi di plus le jeram ne adu ga phugai ne ma minus r ne yare ko okay adu di nang ka yu phang ha sine 420 जगह माइतो बुथुंगनि सिने sine 420 हाइ बांगांग जे नंग खर सिंग तारे 420 हाइ जे कना ग माने 360 प्लस क्या ग माने 360 प्लस 60 के माने ये 420 हाइ जे यंदार बॉम 360 प्लस 60 के माने ये अदन twice pi plus 60 di pi by 6 हाइ बस मा pi by 3 हाइ बस मा सि ज्ञान ताउ को अदो cos 390 है जिसका ना 390 है जो समान है 360 plus 30 नहीं ना 360 the twice pi plus pi by 6 minus the cos 300 है जिसका ना 300 है जिसकी 360 minus 60 नहीं अरे को अदो 360 minus 60 the 300 आ रहा अदो ना twice pi minus 60 the pi by 3 अरे को okay अदो sine 330 ne 330 di twice pi minus pi by 6 ne haidi 360 minus 30 di 330 da draw ado itari akoina khange akoina kari khange twice pi bu lem tar ba do masing dum thambiro haidi twice pi ne dum answer do repeat to we have do the cos is twice pi haija do masing dum thamani na are ko do minus si twice pi le mina do masing masa thamani cos pi by 3 CD sine pi by 6 sibuk da yaning ba kana kana yawi yaning delo haina ro yaning dra di maram piro ko yaning adi yaning e khatang ai ro ya rai yaning dra di maram piro sibuk da nearest yaning ya re hau baga adai de loi yaning e ko atai join ra atai yaning da ba satra am tang ya adi mayam da gi top top satra am de yaw pre yeng yaning de ga ha ko ai ni iri di chum de chung gre na du yaning de ga ha ko satra ya oran te yeng
ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯍꯤꯌꯔꯂꯦꯟ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔꯤꯁ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯗꯦꯕꯤꯀꯥꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯌꯦ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯂꯦꯟ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯒ꯭ꯔꯖꯥꯔꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯂꯟꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯌꯦ ꯍꯤꯌꯔꯂꯦꯟꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁꯁꯦ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯔꯖ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯒ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁꯀꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯔꯝ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯆꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯥꯁꯀꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤꯒꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯒ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯥꯏꯟ 2 ꯄꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯁ 60 ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯅꯪ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏ ꯌꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯅꯤ 2 ꯄꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 2 ꯄꯥꯏ 360 ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯁꯥꯏꯀꯜꯅꯤ 2 ꯄꯥꯏ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ 30 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ 30 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯃꯥꯏꯅꯁ 30 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅꯦ ꯊꯥꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯦꯟꯗ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯦꯟꯗ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯦꯟꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯦꯠ ꯁꯨꯒꯔ ꯇꯨ ꯀꯣꯐꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯣꯁ ꯏꯁ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯀꯣꯁ ꯈꯛꯇꯪꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯅꯤ ꯂꯩꯖꯦ ꯇꯨ ꯁꯥꯏꯟꯅꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯇꯥꯔꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯇꯥꯔꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯩ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅꯔꯒ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯃꯤ ꯅꯣꯏꯕꯣ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥ ꯔꯣꯁꯅꯤꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯅꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯒꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁꯁꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯟꯈꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯆꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯗ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯗꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯣꯠ ꯆꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯠꯂꯣ ꯅꯪ 720ꯗ ꯊꯝꯃꯣ ꯅꯦꯠꯇꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯣꯏ ꯎ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯄꯤꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯎ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯍꯪꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯪꯉꯔꯣꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯃꯇꯝ ꯑꯥ ꯌꯧꯈꯔꯦ ꯀꯗꯔ ꯐꯗꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯥꯏꯟ 60ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ √3/2 ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯣꯁ 60ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯁ 30ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ √3/2 ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯣꯁ 30ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯤꯁꯦ ꯀꯣꯁ 60 ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯁ 60ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 1/2 ꯁꯥꯏꯟ 30ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 1/2 √3 ꯄꯨꯔꯤꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ 3/4 ꯄ꯭ꯂꯁ 1/4 ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 1 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕꯁꯦ 1 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ 3/4ꯒ 1/4ꯒꯤ ꯇꯤꯟꯖꯅꯩ ꯐꯣꯜꯁꯦ 1 ꯇꯥꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯎ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯛꯎꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ 1 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯦꯛ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ C ꯇꯥꯔꯦ C ꯇꯥꯔꯦ 720 ꯊꯝꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯛꯁꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯦꯠ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨꯛ ꯆꯜꯂꯔꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯏꯕꯐꯥꯎ ꯆꯜꯂꯔꯣꯏ ꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯠꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯂꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯥ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯍꯣꯠꯂꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ 2020 ꯗꯪꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏ NDA ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ 2020ꯒꯤꯁꯦ 2020ꯒꯤ NDAꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ 190 ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯂꯤꯡ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ if sin 2 ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯒ cos 2 ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ what is sin theta equal to ꯍꯥꯏꯕ sin theta ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ sin 2 theta ꯒ cos 2 theta ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ sin theta ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ sin 2 theta ꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ sin theta ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯃꯈꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯦ sin 2 theta equals to cos 2 theta ని ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯦꯞꯄꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯝꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯟꯗꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯨꯡ 1:30ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯣ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ 3ꯀꯨꯝꯕ 5ꯒꯨꯝꯕ 3ꯀꯨꯝꯕ ꯍꯪꯒꯅꯤ 8ꯄꯨ ꯍꯪꯉꯛꯑꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯣ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 2 3 ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯇꯤ ꯍꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ 1ꯒꯤꯗꯣ ꯐꯖ ꯄꯥꯁꯜꯂꯣ 2ꯒꯤꯗꯣ ꯐꯖ ꯄꯥꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯡ 8 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯅꯪ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯣꯁꯇ ꯑꯣꯟ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯀꯣꯁꯇ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦ ꯀꯣꯁꯇ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ x ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ cos π/2 minus x ꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ cos 90 minus x ꯇꯤ sin x ꯀ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗ sin 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯊꯝꯃꯣ ꯁꯣꯔꯤ sin 2 ꯊꯦꯇꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ cos π/2 minus 2 ꯊꯦꯇꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣ equals to cos 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯅꯪ cos ꯀꯛꯊꯠꯅꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ π/2 ꯁꯤꯒꯤ minus 2 ꯊꯦꯇꯥꯁꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗ 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯗꯤ 4 ꯊꯦꯇꯥ ꯇꯥꯍꯧꯔꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤ minus 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯁꯣꯝ ꯊꯥꯔꯒꯗꯤ plus 2 ꯊꯦꯇꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯩ plus 2 ꯊꯦꯇꯥꯗꯨꯒ 4 ꯊꯦꯇꯥ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ ꯅꯪ ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ π/8 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ π/8 ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ what is sin theta equals to ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ sin thetaꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯇꯥꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ π/8 sin π/8 ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯏꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ sin ꯊꯦꯇꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ sin 2 ꯊꯦꯇꯥ equals to cos 2 ꯊꯦꯇꯥ
ꯑꯗꯣ sin 2 theta equals to cos 2 theta ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕ thetaꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯐꯪꯉꯦꯕ pi by 8  ne ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ sin theta ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ sin pi by 8  की ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ sin pi by 4 ꯈꯪꯉꯤ sin pi by 3 ꯈꯪꯉꯤ sin pi by 6 ꯈꯪꯉꯤ sin pi by 2 ꯈꯪꯉꯤ sin pi ꯈꯪꯉꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ sin 2 pi ꯈꯪꯉꯤ sin 3 pi ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ 8 ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯃꯈꯥꯗ 8 ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ pi ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ 180 ꯅꯤ 180 ꯗ 8 ꯅ ꯌꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯔꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯅꯤꯄꯥꯜꯅꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛ 20 ꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯥꯔꯦ (22.5) ꯅꯦ ꯑꯗꯣ sin pi by 4 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯅꯪ sin pi by 3 ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ sin 60 ꯅꯤ √3 by 2 ꯗ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ sin pi ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣ sin pi ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 0 ꯅꯤ sin 2 pi ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯕ sin 2 pi ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 0 ꯅꯤ सिदी खंगदबा पाई बाय 8 नंग हंदै थेंनद्रिबा nga ama ta lermeba nang kamai tor hotene sidi any idea kana khang kaino loi tumi leina kre kaino loi tumi leina kre jiba ai mes course loi kan loi kok cha sat khidro khangde ko satru mayam je ai mes course loi sala puma tam da loi lenin da loi sat leram da na mo khalo sine aina sida pai bai er haraga nongoi da hangam da bi tak lok tak thok dar di noi do meaning do noi da lai sura lai horoi ba aina ngatang khala leje si khala leje noi da kaw ngam ro o duga noi khan ba ya ba khala jaga khang da kan da ina tae khala je ba adui ta de hayeng sugum ba question mana ba question thira kan da exam da yawra kan nang tak lok hot ngam ne ba o si dis mai do give ni sar mai khalan give du ne adu ni ko aina tawise noi tawise ado lenin da disatana bo honau Chetana 2 pi minus 2 Chetana is 2 pi minus pi by 8 aiba ya iko Chetana is jo 2 pi minus maji ya bring ko pi by 8 kana bring je ba ai di sin pi by 8 sti 2 pi minus pi by 8 ka manai dana adu itari sidi multiply si yade Chetan yade third fourth quadrant da tare 2 pi minus pi by 8 na sai fourth quadrant ga ta ya to negative tara kani sidi yade khangdrabo khangdradi khangdrem ta da hairone noi khangadu ba yaudi ngatang ngai bi faidana yar sai hola gese noida ai kaino lai tare surrender tawre prince surrender tawre
noida kari haini seasonal bai bai tare khara hoi noi ahan ba thengna bai di wori ni ko ado no pai bai ese kana nong thi tare pai bai et haija akhoi khangda angle ne do nangna masing khara na pudina ba natraga yena ba tawraga si pai bai et se nang bo kano to honyam godro akhang ba da sadok pangam godro smile tham ya bro se sin pai bai et se ko last ai mo khangam da na Helena pi by 2 plus pi by 8 pi by 2 plus pi by 8 ta de Helen pi by 2 plus pi by 8 ta de ego sa adon nang na smai thamang pa yabra se je 2 into pi by 2 into pi by pi by 8 2 into pi by 16 da ne ko 2 na kak dar di si ju thamba yai ba yare ko si thamba yai ado 16 ju yam saw ba ngam ta gare adu nga ho ko adu idare ho ke do pa yai pi by 8 pi by 4 into pi by 4 into pi by 2 thamba yade yalen haje pi by 2 1 by 2 into 1 by 2 into pi by 4 ri thamba yaye ado ai na thambai di yaye se hiya de naije ko 1 by 2 into pi by 4 thamakpa si yaye are ko ado sumaya tham ya ra ga si na hot pa ya bra sine kana bam pi bra sine akoina parmi potu da lak do se belu bu thongam bu da sine ab singang ji Changi belu puthongam godro it is sin theta by 2 ga samane ese theta juna pi by 4 wen garaga yare ko sija kamai thong ne adudi 1 by 2 into pi by 4 ni ko 1 by 2 into pi by 4 se hela nang je ya de man de pi by 2 1 by 2 into pi by 4 ji de khoi from la dai kan da di lemen mina ma thak lemen mina ma thak lai ko yeng ji ko lemen thak lai ja sangida nang bu yauri bo any idea sangida pu thongam dro bo lemen bina ma holai ko akhoi don sai sin to theta equals to cos to theta ro akhoi sai ho ki don yeng ji ko mani sin to theta equals to cos to theta ni the lemen bina du dai di sin to theta ji di lemen bina is from la le lemen bina holai ji lan mam yaw re kana hingam ge sin to theta equals to cos to theta ni se lai je next step the mana sin 2 theta ki mohta lepte in je twice sin 2 theta cos 2 theta ide sila le ko 2 yaw ya de le mem bi twice sin theta cos theta ka dang la khadum ne 2 yaw ri ja de formula do sin 2 theta ki formula di twice sin theta cos theta na tro
ज्ञान तारब ले मेम बे तू हेंजले संगीता नंगबु येंगिबो संगीता एनी आइडिया बुथोरौदना कमाय होटने सिलान बजे खंगे को अदो सी खो से होलगा असोम द cos 2 थीटा की महत्ता cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस लेमिने में खो से जो होलक पे आइ लेमिने में जना आइडिया हम पिरगा अतोप मेथड म होत जाबरिंग को ओइ सी थमगी सी मेथड से थमगी को सी मेथड से जो होत पे याइ यादम नते सी मेथड से थमगी जी दो लेमिने में की मेथड से येंगजे लेमिने में होलै से लेमिने में होलै मेथड से येंगजे sin 2 theta equals to cos 2 theta बने अब फॉर्मूला पालो होलक पले मिने में होत पजना सिदि sin 2 theta is twice sin theta cos theta यार बसा यार तो cos 2 theta is twice cos square theta minus 1 ता बने यार को यार अदु इतार दी twice sin theta cos theta यार को अदो cos 2 theta सोम पोक तार दी minus 2 cos square theta equals to minus 1 कइनो संगीता ngasi yeng da jaro संगीता जिबो सिरै दिगे दरबना 2 का मलौ यारे 2 का मलौ यारे को अदु का cos theta जु का मलौ यारे sin theta minus cos theta यारे को अदु इतारदी cos theta sin theta minus cos theta equals to minus 1 by 2 अदु इतार सिरै दि करिउ फंगे सिरै करि मु फंगद्रबा सिरै दि आसी अमुका निगा को आइडिया हम जुलाक तो थेंग रे को दो येंग हाफे जेंग जी गनो मतम गनो लै तारदे sin 2 theta जी क्या गा मानै बा twice sin theta cos theta गा मानै सिदि cos 2 theta जी क्या गा मानै बा 1 minus 2 sin square theta गा मानै हाब माय फॉर्मूला मरी मगा सुगिमने को cos in terms of sin दो थोपा कइनोगी कइनो नाइजे लेमरे मिनाइजे अदु इतार सिदि twice sin theta सिदा cos theta आइबा ngam दि लेदि cos theta आइबा ngang जे नंगना sin दो थोक तार दी क्या तारे root over 1 minus sin square theta 1 minus 2 sin square theta यारे को सी यारे अदु इतार सिदि नंग squaring both side square ga ji ko squaring both side यारे को squaring both side square का तार दी सिदि 2 square दी 4 तारे sin square theta ता होरे minus c square जी रुक कथना 1 minus sin square theta ता होरे equals to c दी c square का ता दी a minus b whole square ने चले जे a minus b whole square तो a square minus twice ab twice a दी 1 b दी twice sin square theta plus b square दी 2 sin square theta जी square है बने तो इधर 4 sin to the power 4 theta ता है यार को अदु इधर सिद्धि क्या तारा बा सिद्धि थुगारो से ब्रेकेट थुगारो जे 4 sin square theta am तारे यार को 1 द पुरी नमनि मसामुक तारे ना तो minus सिदम पुरी तारे 4 sin to the power 4 theta तारे यार को सा सिम यार ओके अदुगा हौजिक equals to 1 square to 1 तारे minus सी 2 2 r 4 तारे को 2 2 r 4 2 into 1 दी 2 into c की 2 जी की 4 sin square theta यार को अदुगा प्लस क्या तार बा 4
4 sine to the power 4 theta yare ko yengsi kamai to kono adu itardi si ni je manare to si ngang ni je 4 sine square theta minus 4 sine square theta adu minus se som la kanda 4 8 dagrani 8 sine square theta dagrani yare ko aduga singang ani ju mane singang jiga yare ko adu itardi so minus 4 sine to the power 4 theta le bane ba adu ki plus 4 sine to the power 4 theta je som thang ta di adu ju minus la ne aduga minus 8 dagrani equals to 1 sibuk yare ko adu cd nang 8 ka malo yare sine square theta ka malo yare adu itardi 1 minus kya tarba sine square theta da hore equals to 1 adu si kya tarba 8 sine square theta naira adu 1 minus sine square theta di kya tarba cos square theta da re equals to 1 cd nang cd kya tarba se nang kano to biro cd nang 8 se kamai thamba yare 8 se 2 into 4 thamba yare ba yai ko 8 se 2 into 4 sine square theta cos square theta equals to 1 noi kitang thing di thinga mani ko ado yang je solution bam na ma se ado cd kya tarba 4 sine square theta cos square theta equals to 2 jina som nilta di 1 by 2 yare ko adu cd kya tarba cd nang na yang kan da ko 4 sorry 4 is 2 square na ibe yare 2 square adu itari 2 sin theta cos theta whole square ne yare to ai 2 da square yare sin square yare cos da square yare equals to 1 by 2 manung gi yang ang ji kana no 2 sin theta cos theta ji kana no sin 2 theta ne equals to kya darba sin 2 theta equals to sigi square je somja ki dadi root over se kharni 1 by root over 2 na se kharne sin 2 theta equals to sin kya da 1 by root over 2 dai sin 45 sin pi by 4 yare ko next step laktar di sin sin gak thana re 2 theta equals to याद रहे से थेटा की वैल्यू इन पुथोकदरे सादा यार जैसे हम थेंगरे ऐसी क्वेश्चन है यंग वाला से यार को क्वेश्चन इला लाइव क्वेश्चन को आइदा लाइमेन बिना चली मोंग सुम yang पनि को अतै तागद्र न कन प्रिन्स ना जे cos theta खक्तनी स्क्वायर याउद्री थर्ड स्टेप किदा कर्म न प्रिन्स नंग ना आइजो खंगद्र यार को ऐसे हयेंग वाला जी हयेंग क्वेश्चन खरा का नहीं ना किसी हयेंग एनडीएस कन्वा दंग बा क्वेश्चन खरा का नहीं ना किसी कोई की प्रीवियस ईयर दंग बा से हयेंग वाला जी नोई जो खना रो आई खतंग नते से होमवर्क से पीरम नि कोई होमवर्क से कमाई तो हो तुनो न थिना रो होमवर्क से के दर बा नोई कमाई हो तुनो थिना रो सी होमवर्क नि से क्वेश्चन जे अदुगा हयेंग होट पंगम ब्रंगम दब्री यंगागा हयेंग मखा तान होला जी को यार को ऐसे लोचल जे okay see you in the next video